Ngafumvu haruma ya sherehe ya uhuru waone ngwaride ya kijeshi yaswafishia semaine za exercice na j'applique ili rishinde feti ridefile hama kawaida helirko defile donc ranzi lelo renge ranzi de tarehe ya lelo hata le 4 ngasi haruma e phase za preparation na j'applique. Upande wa hele vazi zihazizini zo uhandisiwa ni wana wa Komoro za uruhusu hai ni mwanajeshi ya vae le vazi la mstahiki harumwa ya sherehi ya uhuru wa Komoro. Ya hatu yo deja mjoka ya matailleur wongwa sonyao juste à monsieur ka jusqu'au 4 juillet ya bonga rjo vaya mwesi wangu ngwa jo uona hedi rjo vaya ndo jo shinda waeleo kakweli balarsa basi unumwaha ya Komoro ya sherehi hiyo ya maha 44 rangu ya renga uhuru sherehi kao yo nikiwa surwaya nele jeshi hengwaride ne paradi kao wo ihandisi almuradi tarehe 4 ya juillet ndo johendelea na mitayarisho ya mwiso haruma ishiwanza sha uhuru sha Komoro. Fikra inu hiyo harumalesiwa la mwali waja uzembawa za hifadhi zijihunda au harumalesiwa linu gizo harumwe mitayarisho inu hiyo ya ujihudu muhamu na saba wa sherehe ya 44 ya uhuru wa Komoro na ya Msaid Omar na Bakar Kasim wafanya mtasi habari. Gena kiasi ya mfumo zimbawa zonti za hifadhi minhum jeshi la taifa la maendeleo suni AND polisi, gendarmerie na ikozep ngwanda na ufanya mitwala harma ishwanza shaboli shangola shafumboni. Mitwala yanu ngia muhimu ile ujipanga zaidi hao mnasaba ya usherehi usiku ikomoro warenga uhuru tarehi 6 ya Julieta harma ishwanza sha uhuru shafumboni. Ulawana na imuhu wal jeshi la taifa la maendeleo suni Colonel Arifi Mustafa Bakar na hao nyengi za maboneso stunda na ufanya wa usikuno minhum de uhifadhi ulanga. C'est une fête, c'est la joie, c'est comme l'Aïd. Donc lazima wandu waande fetini, waila fetini wangie malahoni wahebana miheno maori sikiaid. C'est une fête qui sera faite par l'ensemble. Yem akomorie pia rijwa mbaino leo yidi. Demana nkota ndongo ebano na wasigero ambia namba prepare sketch. EFCD ngwafanya réduire une naissance isolée. Gendarmerie ngwana sketch mbili, c'est handa waifanyao ngwafanyao la police route, il se qui avait nous terrorisme, hein? Et enfin la police nous a environnement, la destruction de l'environnement et les chasseurs de tortues. Donc Younger Saur essaie devant le public ce jour-là que l'AND avec la sécurité Waskara croise les bras, Benger Joao, nous sommes les. Manerongo Lamba Wasi, Wasima Mitera. Nous avons plusieurs missions. Usherehi usiku 6 ya Juliet inongeingia harma usiku ikomoro warenga uhuru. Ino usiku nitukufu usherehi lone wa Komoro onsi. Ino demana ikau ishikao shadhaminishwa mitayarisho ya sherehi ino kawalisha ufanyazi juhudi zunti ile usiku uno virendro usoni mwa wa Komoro onsi hasotoni dewa mwali. Amande namna harakati mura mjuzani makatiano ngarnjao harumwe mahadisi wadzimane mudir wa idara hazi ujumbe la uraisi wa jaudhamana wa hedifa Yusufa Mohamed Ali. Bwana mudir suala la mwando tihuncha shindo za salia na ukurubia usiku wa sherehe ya 44 ranzi Komori ya ringaye Istiklal emitayarisho iwaswili daraja hindini uhonda leo. Halalini dukana animbesholi marhaba na dhamana he ortese o kamili he namna mwajipanga mwoniso wa Komori ze hazi zifanyiwao ili efeti ya hatu ishinde iwaswili he namna ya lazima. Upande wa hefete inu fete mahsus safara leo
c'est un moment vraiment historique. Aukana undu usiku raka undu ungwana wa hatu. Abonge inu feti ya huwa kumurion tipia. Roa lobonze, roa londani. Undu usiku ka hena mkomori, ngilazimu ya juwe katika ukamungwana usiku wa hatu. Paleo. Yo ni tafsiri ya handani ya hefetinu. E abili inu feti militaire. Aukana 80% ya hezi aktivita, hezi hazi zifanyi hao, joka wonisa zoukaya hazi za kimiliteri. Ema militeri, wonisa ilmu mahunda, wonisa zetaratibu za ufanya, heze mbawazo ntipia, ili washinde wahafadhi amani harumwensi, na houlanga harumwensi, nena ndongoza husu harumwensi amani namna munao. Unu ema militeri wonisa levazi jemala hao, wonisa ezombo wadonizo ntipia harumwensi. Ani abokaza mama militaire, ils ont les forces de sécurité et de défense, la gendarmerie, la FCD, la police, ngabo même les douanes qui est paramilitaire, où ils participent harman fete chezino. Abonge usikunu inonogom. Chef fete aleo, ndio na tafsiri ya nyumini. Kwa alhamdulillah, rango usikura hundo uhuru, kadaparo fanya fete hamade fete duka ifanya leo. Et fete yinu, c'est la première fois de l'histoire des Comores. Fete jenu yuko fete wa wazima ni majirani watu wa Tanzania, jama soroda Tanzania bani mbatayon ije defile wazima no Comori. Ngejoka utsanganya tena no anya yasi wabushini mbatayon ya he arme ya bushini joka defile wanu et une forte délégation ya hele jeshi la Faransa la hema officier walo dans l'océan Indien wajuka huja wa participer harmwe fetino na maambasadori wenji wa hensi ya hatu na wantizindo jina hususu ya Marekani walobonze na wasaya wajuka huja waje harmwe fetino yonge unisa ukana enti ya hatu yandisohunda sheo yandisohunda jirma haukana juzi wakaya imbataillon de 27 militaires comoriens ont participé à l'armée fête malgache aux côtés de l'armée française, de l'armée mauricienne. Iyo ngiwenisa utena e politique siasa ya ouverture. Ifanyi hao ni raisi wa jumhur harma hususa zinsi jirani. Ilonde de jawabu linikiwa wandu wamba ukana insi ya hatu ngio izole. Et jawabu ndukana pour la première fois de l'histoire des Comores et fêté jo fanyiha he namna inu avec umshirikano nuananyasi wa he majeshi wa he zenti jirani bwa mwijane zenti za saa tena luna mshirikiano wa hatunu abonge mimi zonjo hamba yondi zo za tomba bushini ukana c'est moment historique au kana ngarendao rasi roa Komori inamna bushino hamba rendera buwe unkade wa nyumini omushiriano haruma zemba wazo ntipi sino toka ungo joka huje masoroda chabane chef d'état-major de l'armée tanzanien ngujuka uchabana et chef d'état-major de l'armée malgache ngujuka huja le chef wa he armée française de l'océan Indien ngujuka huja iliaje ya balie une dizaine ya mamiliteri wa hao de vos officiers supérieurs waje washangirie efeti ya Komori. Abonge iyo ndio nakautani moniseni ni mpareni hawinji nje mmone zitaratibu za nyumini za hili jeshi la hatu vijokawonisa harmu pade wa hengaride haupade wa heze tekniki za wanane ufijari no upande wa heze janibu ngonzi pia wa mwija ni majeshi yao nje muone ofaswaha jukaujiria holi honi zo wazone se abo pia ranzo mjo wa heze delegation mbali mahsusu wazitendeleo ni nezemba waza hifadhi za heze majirani barnama jihindi ndo mwazi andalia iliuni kapitala nyumeni sherehi ya usiku wani barnama ji hamaye efetinu simambia ni kazi activite muhimu zihazi muhimu zifanywa izo za heri jeshi
abonga toka uonisa upande wa Hengwaride ngaruka uonisa upande wa magari lonao ngaruka uonisa zesulaha loni zozo ntipia Engwaride yodi otofanya wazima wananyasi banda abo ngabo ndunguza nyumini muhimu zuka ujiri iraisi wa jumhur ujoji adrese ya huwa Komori harume place de l'indépendance votasia abo yono ngonku au kana yondo wakati wa Komoro kabo pia ondo wakati wa Komoro na zena sonzo pia abungeye uju wa kutubilia he namna ya wonao opande walazimu Komori falki maudu ilirende harumomva numu wa sherehi ngabo nyambo zinji zila yao ya uka umahaunu sherehi ngejoka hendelea harumweshi wanza shansabu ho shamaluzini harumomva unu yango joleza namnaje ile maranya wakihashiri namna zendongo joka hendelea ewa rani jaja abo dokana humjuzani paske harpadi wa barnamaji ngabo zendongo zaki kamwida ko zifanya harumefeti kujoka uka siklismu ngabo joka uka ila Qur'ani ko ufanyiwa ngabo joka uka hitma kufanyiwa harmu upande wa hema presida ngabajuka uka unumaha ndongo mkuu muhimu kama uka ya twarabu mkuu ijoka ya na podium joka animewa ni twarabu ni majeshi podium Salmali Amir ijoka na ma orchestre ya Nzwani orchestre ya Mwali orchestre ya Maore wa Maore yora une forte délégation ya Maore wa Juhuja harmu fete hatu yinu wajuka huja tena wa participe wajo anime armé et podium ili en quelque sorte que c'est la fête de l'unité nationale donc anifikiri kana yono ngonku ijo jiri abongeze activité hizo wajo dungwa ni activité ya nettoyage ya haumji wa Moroni ijo fanyiwa ni ya ente le jeshi ngaldobe mji wa Moroni ngadona nanda sine la meri ya Moroni tena riwasaidie ili wandu watemba range ze suraya za mji wa Moroni abonge mimi anfikiri kwa nazeno hizo nongo muhimu za lazimu zifanyie risane tena ribona neno na nyasi wa mamwe ya éclairage ya mji wa Moroni ishinde ikaye ibatira zeberamu akaba nu inufeti ku inufeti ya watania inufeti ya hosikura jiwa sontepia abonge lazimu zeberamu ya hensi ya hatu ipepe o mahalani honsi pia yono ngonku mafoto ya hema dhamana ya raisi ya ipepe o mahalani honsi pia ili wanru wajue kana ngasina institution ngasina raisi lewondo siku rifeteo ensi ya hatu harumo pande wa hezi siwa anafikiri ngarifanya ubarna maji ya utaha des écrans zikaziwa ili wanru wasuive fete akainu fete nationale ngari fete o hadzima armashesi wa Moroni mahani ngadondi hana Nzwani besenga do ifanya arme stadi Nzwani umhaujao kanga sina Mwenyezi Mungu ya ili arike wanunu rikane mu rifete arme stadi ya Mali au place de l'indépendance ya Moeli cha en tout cas kabati taradudu efeti ya hele 6 juillet ngado ifete la place de l'indépendance. Bwana Mudir, kabla ya soka za kifo ya mahadisi wasio hindini ndo joniko wa Komori uhusu sherehe yenu ranzi ndo maha Komori ya renga wa uhuria uwasuli leo wandu wakamilisha maham 44 ani mimi ya handani ndo ukana wasio handani ndo ukana ni fete hatu sontipia armoise tizu ndo China mahalani mabushini hena mbushi masikini ratajiri etso hulebera mu hakazar mu nyumba ilia kefier ukana imbushi ile wondo siku mhumu hao abonge tijuhamba karifanya oze jitihadi ili zebera muzikae wa Komori wontipia wa kefier usiku wa hunda independence abo hajiku intifeti ya mtu shayinu feti ya hatu emanara wasili loma dhamana dabo siku unu wa sherehe inde manaba loma presida inde manaba kama gouverneur inde manaba kama député inde mana hata sisi rijifahari yo malalenda usonti pia ramboka sima Komori abonge inti feti ya mndu abonge lazimu ho winji wa Komori washinde wailewe
wakati wa siasa uambali wakati wa heze voti sha wakomori warilinda wazima rifanye tabia nzima rende mwedo nzima rijuse komori haruma umalani dao mizo njohamba paske unabia ukana rais wa jumhur alima mazali hambensi inu siya mtu inu hatu pia edestia hensi inu ngiono mihono ni hatu kabati mjeni ndogo za ndabu ilazimu waelewe mjeni ujohuja arisaidie harumaza nje marifanya naruto jofanya kabati ujohuja arifanyie abonge ngabunzi ya mbili gilazimu ritanga nyiheri yelewani ezulo muhimu za henti ritanga nyiheri zifanya ekaya kartuzione namna hiyo gilazimu wake opozisio wambikana za nunguzi jau na mfanye jau yode kikawaji dahe dunia shaze nungera isi ya zamba juzi yamba ukana hena mkomori na ajeri ritanga nyihe wazima ritena ya unisa haruma zimezuri d'apaisement zifanya uwandu wa roha wa mwe uwandu wa roha wa destabilizensi ya unukana banu mandamu ya ujo usuluhu il faut pardonner ngabongokana il faut pardonner mais pas oublier shehul kahe ha pardonne anifikirika hicho tena aziridingoni hawaruhusu waje wake uhuru ili waje wafanye izo no maslaha ili kangwa saida wensiende usoni kangwa hima wambe kati tijau sha amma hazimuhimu haifanye abonge yonde para lazimu abonge harambia kana ne pas céder à la provocation muhimu akumurwa lidindao de lebundo lifanyihe ngwari jaidi arijaziani ngarelekezo mjaezi kayonde sura ya hatu riteze pare rilekezo mwari jaidi eri fikra rilekezo mwenje ebijaezi yonsi pia rishinde ribause riwasiri horta horieni abonge yonde jawabu rijo jibu wakomori zuanzao yonde de jawabu rijo jibu wanzao wa salisensi ya hatu wambensi ya hatu ngiyona anjoma biani tikabushiri tikadamine mazoma na untipia basi wanambia ukana Comores c'est le pays le plus sécurisé de l'océan Indien abongengwa rehemu chasi garambokana izo ndeze baraka za Mwenyezi Mungu izo ndeze fatiha za Comores iyo de jitihadi ifanyao no Comores abonge nanele jeshi la hatu Mwenyezi Mungu nalisaidie beke amaningiyo yo richesse nkuu rahana ze richesse ziliyo omalani ontipi bandabo wondu wasuya jwambi wandu ukana waji harumwe feti hawinji kainuti ya mndu eka wamba iyo ya mndu waribao yo honor Mwenyezi Mungu arijailia ngadore nga shainu feti hatu yontipia le jawabu labili de une politique d'ouverture que c'est une dosku handani rifete onda sinwa na nyasi majirani haruma ensi ya Komori ili waje watukuze usiku ra independence ya raru de jitihadi rifanyao he siasa ya pezma ni siasa mwendeleo ya tulwanziani na muhimu wa era isi wa hatu alima mazali ya ukaya muhimu do muda do upanga ilensi ya hatu ikihamani ilawe haruma tabu ikensi ya mwishiliano na heri abogezolezo domoraro na kausanzi tekeleze banu oswale marhaba menji bwana mudir jimla imakati anunga leo ni taarifa habari hanje harma vamraji na utofana na unu waziri wa yankiba humedimsaidie hazuru le jumba la taifa la mtartibisho habari za tumo AMPI ili hondana na upezo wa mato wa namna hazi zifanyishi hao harma le daholinu halidi mzuri na Salim Ali Ratiraka wakahadhir usoni mamadhamana wahe mashirika ya kinafsia nanoando hazi wahe le jumba la mataifa la maendeleo AMPI harongoza litengwe waziri wahe yankiba humedi msaidie ukaya maendeleo yansi mipango nana akiba wandumano ya wahenti zale suala la ukaya mikonti do ya lazimu ilutankaba mbodi ya mihashirisho he maendeleo nous voyons nous possible ukaya ruaswila mu emergence en 2030 ngarjwa ukaya wasuli hiyo hizo nganzo investissement na effectivement anza wakaye klima
ifavorizeo za investissement hizo sikafikiri ka badzimananyi ritenziani mpango ufanya une grande rencontre entre les opérateurs, le gouvernement et ma partenaire wa gouvernement direct donc ndani ilirende matsu à la présence du président de la République matsu na ndio meza hapo certainement si serikali yumkinishia kwa ngasa na ngozi njiza wamba vis-à-vis ma opérateur la locaux la étranger wajiunda wa mudiru wa ile jumba linu AMPI upande wa hahe hapara wonsi wafungeshana mboda harma ya maendeleo ya yonsi waziri wahe akiba umedimsaidie haonesa umuhimu wahe mihashirisho yinu kijaka bahi ama haonesa waja uya ukaya miongo ya nyumeni dejo ubulihana ili utashia yansi ankiba nane maendeleo soni. Waziri wa mawasiliano yadhaminishiwe matangazo Ahmed Ben Said Jafar ngeharumazia razahazi harumalesi walanzuani shabaha usoni mwahe honana ne madhamana wahelesi walinu ili hawadzima waoneze tartibu neze biswara za uruhusu wafanye hazi faida nkuu ya maendeleo soni ya henti mahsusu harumwe mivaikao do yarihwa ya jukumu ya hayo. Abdalla Haribu na Saltu na Jamil wende na utasi habari. Waziri adhaminishiwa mawasiliano na matangazo Bwana Ahmed Ben Said Jafar awasili hununzwani na waye alaikiwa haufumbatu na wanzwani wala wa harme zinsa na nsa zeshisiwa shanzwani. Tunjaenda si shukuru ya Mwenyezi Mungu yode furaha tuyaenda na umili ya Mungu tena Mwenyezi Mungu amjanje dhamana kamba da zirenga zike dhamana basofai wa Komoro onsi bali zimbe wajau na furaha zimbe na nzia njema ya wendo mbeli atensi atulo harma tabu wasi wanzwani shukuria bali wa Komoro onsi pia shukuria zi jodi zo president ikamba de arzi inisie leo arenge umwana watu au manya tumu ikamba avenzile leo ambe dhamana za telekomunikasyon na Mwenyezi Mungu atujalie shirikalo liunawiri. Kabla ya wae hurenga alfuvu harma tengwe laendelea hapande harmwe shanza shande geshawani waziri akubalia mahadisi watangazaji habari chelo ambalini barua langina wananyawanzwani kambani de wanvele shalovani au wapo hawajavani na wao kambani kawaja bewa elewa ambalo wasima dhamana wa daula wasi wananya washinzwani washinzamdu washikomori wajavani ile wajatukuze wabo shukra zangu swendele wao nimshukuru na muwe daula hazo maana kama ndani bazo leo au kama ni mbazo tasirija ritoi ahadi tumbelezahi na mbele za Mungu za kama ni rumishie daula Komor rumishie Komor kwa ujumlifu wao na utumaini insha Allah maani zi toma za Komor kama wazi hensi jula muwe daula mheshimiwa rais Azali Othman wa hensi harma wasi wa rumishi wa daula mwezi Mungu anaona shinde tekeleze za manazini shinde rumishie hena mnalazimani atawakalia radhi na waelewa mbara pamoja warsaidie wao harmonize kama ndio lazima Christians yani na wao zote zatu weke dhamana za kwelu de warumishia sorumshadi wao waelewe amani leo raha marumishia wao de warsaidie hushinda rumishi. Wazir Ahmed Ben Said Jafar unu akado mudiru jimla wa ortese na iziara za hizini hununzwani atuzingaria ushabaha au nana na warumishi wa ortese walio hununzwani. Harmon kade wa msomo ndo onesa ukaya mtihani wa bakalorea upande wa imanzishi ngojonji ya nziani tarehe 8 ya Juliette Kabil harmwe jimla ya hemasi wano mtihano haudesini ngojohendelea tarehe 5 ya Juliette honmoroni mikabala miraro ndo wajoka hendelea mtihani unu wa haudesini ndo lise Said Mohamed Chek ya Moroni olikoli fundi Abdul Hamid na haruma elikoli ya application. Kardeleo ni taarifa habari lebaki ala mwiso la mashindano ya Twarabu ya kaendeleo Alliance ya Moroni endele mfumuti numazama mararundo ya kayarenga funvu sambeko ya mitamihuli au la del Komori ya Moroni ya mvuni nile chama la wananti la bahani binti muhaju na mlemengu Yasin Abdillahi wa Kadhir. Mashindano yano yatayarishiwa ni madhamana wa Alliance Française ya Moroni iliuba maitwarabu wakahawinji wajitekeleza ostadi ya basketi
mazama mararu ndo yarenga funvu harumwa mchindo finali sambiku ya mitamihuli miadi el Komori ya mvuni ya Bambao na Wanansi ya Bahani. Haini shama shika na dakika 45 za majimbo uwashangirizi kwa jalala wakahadhir ili watini ya haiba. Silema supporter wa Miadi el Komori, sisileze etuali za Miadi el Komori, ni mwana shama swafi dele koleru dankanga la Miadi el Komori. E kami wono tichachi swafi. Bavuni mwesheka ushauto wankusa, vaka wajau, makiesi ya hansizi wa washangirizi ili waruhusu wachague eshama wa kujibiwanisho. Zevotiza washangirizi, gazjo waziwa mafunvu 10 harumajana. Letengwe lipangiha heze janibu zonzi waume na washe. Mfano, dimnashoni woi mwa Universite ya Komor ikao haka hadhir. Nae, hajo hutaji ya nsabuho hamanda zinu zido tayarishiwa nadi ili uvama utamaduni. Rijojibiwa kanungu hamanda zinu ngazi organize wao hini wakati komsa haijo permete haini shama ido fanya evolution ya ukaido participar mwaze concours na kange participar mwaze concours abo bila shaka ngabajoka evolution. Zinsabuho zinu zitanganya wandu wenji wabanunsi juu na wajeni. Alain Cornet, mudiri jimla wa helikoli Henri Matisse, yeuka hadhiri rangudo mwando wa zinsabuho zinu. Hata uhonda leo ya homchindo finali. Haoni sauka, baishi katuyelewa ifasiri ya hemajimbo ikao, yeuheziwa halugha ya Kikomor, ama inau ya muziki inu imjivia. Kaina ukanyangu soni mwashika ushauto wankosa, hoshinda wachague shamba izima vanu. Habu yaka, yo mararu yaone sauta alamu, haruma umva watu Arabu. Eba yojo hundana na ushinzi ndovi, baina ya Sambeku, Miadi el Komor na Wanansi. Almuradi, mfumo unu, ya hundana na ushinzi ngujojulihana, bandi ya haziza ya shika ushauto wankosa zijoka za kifu. Na mada inondo rakaza kifu taarifa habari abeshelea harumi taarifa habari ya makatiano rikabwadzima na Yusufa Mohamed Ali mujiri wa idara hazi wa jumbe la rais wa Jaudhamana wa Hedifa ine mahadisi yakaya washiha jumwa ya sherehe ya 44 ranzi ya Komori ya renga Istiklal ya kande tarehe 6 ya mwezi wa Julieti mwashu na majana shenda na mengu mfukare na ntano bwana mujiri mara ya saya garoposhela mara marhaba minchi mkala baraka.